Tako da njemu tle kuhamo, peremo, likamo. Vidite, kako so se dali na vrata. Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kot vidite, smo v neki tle in shane lighting. Smo v neki novi lokaciji, Ljubljana Training Camp. In ta training camp, tako ga je sestavljen ta training camp. Koliko shvataš? Kaj pa vem, Koliko shvataš? Od koliko shvataš? Od tipa, ki ne shvata toliko, a.k.a. Neti Kristjan Nazar. Your favorite Neti Kristjan Nazar. I'm the driver, baby. I'm the driver, yeah. Back again, the driver. What you cooking, man? Some chicken, baby. Kaj se dogaja danes? Skupni leg day. Danes se dogaja, bomo rekli, kar na grd način posilstvo. V grom z gymu. Ok. V grom z gymu, danes je round 2, čele je bil round 1. Ja, včeraj smo imeli ramena, nismo posneli. Tako. Pa danes round 2 tega 2-day training campa v Ljubljani. Ja, najebali smo ga. Nogice. Pač mi tri imamo vsi noge, ja. Jo. In quad focus bomo naredili. Ja. Umakni Že vem, da se. 5 dni ne bomo hodili. Si pokril Snemalko Ano, popolnoma. Boga. Snemalka Ana, kaj trenira? Jaz treniram... 3 sete obračanja piščanca Tako, in tako, 2 ja. seta mešanje pašte. Tako, bravo, ja. Zato, da boš se ti lahko najedel, prasec debel. Glavnem ja, folk, to se dogaja danes. Leg day z Leotom in Kristjanom, quad focus leg day v grom z gymu. You know the drill, hack squat, bomo ga razbili, heavy ass hack squat. Ko greš trenirat, ali si v grom z gymu, ali si v bilo katerem gymu, se pusti dušo in lahko se vsi bunijo, lahko cel fitness te gleda grdo, ti si naredil svoje in ti greš domov. To je to. Ampak brez tega, brez takšnega treninga ni rezultatov, ne? O, tip dela cestek, calf raise, oh my god. Dobrodošli učenci v mojem prvem poučevanju o leg dayu. O leg day. You gotta do heavy as weight. End of lecture. Yeah. You are dismissed. You are dismissed. Evo nas, smo prišli v fitness, pre-workout, zmešan, speed, tor s tem freezem, dober leg day kot vedno folk. Koda max 5 za GymBeam supplemente. Začenjamo na leg dayu, imamo Kristjana, ki se že segreva na kalvcih. Bomo začeli prvo kalvce, tako danes je quad focus leg day, bomo šli iz vaje na vaje. Let's go, gremo trenirat. Kristjan, besede? Vibe je dober. Vibe je dober, spremni smo, pojedli smo, spili smo, vse, zdaj gremo še trenirati. Zdaj lepo, tiho in del. Tu super set teh calf raisov, aduktori za moj quad. Trening je vedno must have. In bolj gremo na leg extensions. Come si scialta, come si scialta. Come si scialta, vai. Sta meno serio, mamma. Sta meno serio. Dai! 3, 2, Ajde, Leo. Dej si to sve. Ajde, let's go. Go.
gor, ajde, še imamo, 3, 2, gor, do vrha. Imaš še. Ne se zdaj ustavljati, ker imaš še. Gremo. Gor, vsaki že vrha. Ajde. Širi take, Max, gremo. 1, 2, ti jo zaključi gor, ajde. 3 in še 1. Gor, in zdaj počasi dol. 9, 10, ajde gremo 15, gremo 14, 13, 12, ajde, 11, daj mi 10, in bolj še 2 petke, ajde, 1, 2, 3, 4, 5, še 1 petka, 1, 2, 3, 4, Ok, dobro, smo se odločili, da bomo malo zamenjali na to, da smo zadnjič v tem leg dayu tukaj naredili kajak skod, bomo danes šli na pendulum. Res dobro, pač verjetno najboljši počep za fokusirati kodce, če je dober pendulum, če ga sploh imaš v fitnessu, tako da gremo enih par stopnjevalnih, samo da razumemo, s katero kilažo bomo delali, ki je različna kot pa ostali, ker ta je heavy spot. In potem 2 heavy delovna, let's go! En set, prva vaja. Ne bomo rabili dosti teže stvari. Ajde, kažem da sve. No platz, baby, no platz. With authority! Ajde Leo zdaj, gremo. Bojo noge ili ne bojo noge? No excuses, Leo, no excuses. Zdaj moraš pokazati to na mentalitetu, ajde zdaj Leo. Zdaj se za jajco na mizo, gremo! Gor! I še eno tako Leo. Leo, še eno tako. 3, 4, let's go! Stop! With authority, let's go! Ajde Max, jajca na mizo zdaj, ajde! Gremo! Sem tle, ti pomagam zaključiti, ajde, gremo! I takoj dol, ajde. Max with authority, let's go! Ajde, dol! Authority, Max, let's go! Gol! Imaš 3, majke mi da imaš 3, ajde, let's go! Gol! 1! Ajde še 2. Manj pauze, ajde. I še ena. Ajde, Max! Gol! Ok. Authority. More. Še. Dej. Še. Authority, more. Come on. Še. Ajde, Benti, gremo! Gremo gor! Ja! Še, baby! Še!
That ain't nothing but shit, let's go! Še! Hoćeš da še ne, gremo! Show me! Show me the card! Yup! Gremo! Yup! More! Show me more! Gremo more! Še! You're gonna give me 5 more! 5 more! Probaj da tu na gore temu udaru, gremo, let's go! 4 imaš! Gremo! Gremo! Še! Bam! Še! Pejdi, gremo! You got more! Tukaj drži, ajde! Bori se, gremo! Oh, shit. Še ena. Močno levo. To, Max. Še ena. Ajde, točno taka. Močno, power. Gor, do vrha. Opa. Krdej. Ja. Še. Dej. Do mene moraš priti. Še. Dej. Evo, zadnja vaja pred nami. Sisi squat bomo prilagodili na kick squatu. Spravi, tako varianto bomo šli. Jaz osebno bom delal z podlago na petami, ki mi pač bolj paše. To je zaradi stabilizacije v ledvenem delu. Tako da, levo, Max, mi smo praktično ubili že vse, kar smo imeli za ubiti, ampak en finisher mora biti, ne. Finisher, ja. In to je to. Počasi negativno, kontroliraj, kolena naprej, opa! Gor! Ajde. Maš. To, Leo. Gor! Maš 3 take. Ajde, Leo. Gor! I še 2. Ajde. Mamma mia. Hitreje, toliko pauze, ajde. Mamma mia. Gor! I še ena. Ajde. Gor! Ja! Lepa. Paganica, tudi 4. Ajde. Sapa! 1. Maš še dve. Max, še dve. Smo rekli ena serija, en gol. Ajde. I zadnja. Ajde, Max. Bravo. Leo, pomagaj mi. Gor! Fuck! Krdej. Ideš gor. Fuck! Gor!
Ok, folk, trening zaključen, umrli smo, zelo dobro smo trenirali. Če vam je ta video bil všeč, trening, vibe, nujno spustiti like, malo več lajkov pomaga video, da doseže več ljudi, tako da samo pejdi dol, stisni like, mi ful pomagaš. Prav tako, če gledaš moj video, več kot 50% folka ni subscribano, tako da pomisli na to, da join naš channel, community, subscribaj se. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarje spusti emoji. Kristjan je specifiki rekel železna noga. Železna noga za tiste, ki ste prišli do konca videa. To je to od mene, folk, in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.